Hello supite na het kha ta em Bible Egypt hi ai gupta tin akimang jingke na hi ade amizo sermon ho ingai te nga hela ai gupta ram ti na sata inza theino me nai he chekeu chu hilovin ei pawa sermon bol ho jong hen ai gupta gam tin amang jingke ve na hi chule lasim ho ade a that sana dinga jesu nei hin na nom ti hi ei pawa very common song very popular hi in he chi jesu nei hin na nom sim pa jong hin ai gupta aha talu ati na ai gupta ha talu ti cho ale hi chi ai gupta hi iwa na hi le bible ei pawa hin ai gupta tin ki sun pu na hi ai gupta hi lovin egypt tin ki sun na ale ipja ai gupta hi ki mangham ipja mi zo te hon aman ham ti pa hi ke jong hin lungdon na khurnom na lungthim kana nei na hi Andhra Pradesh 2013 kumchun Bible semin kachi in hichulai munachun sermon ka ngeya hela Telugu sermon ka ngeya hela ai gup tu ati vena hena ai gup tu ti hi kazado tan he chu Egypt sai na hena ai gup ta kiti mizo te aman pa hi Telugu te hon ai gup tu ati ba hela kay malung su to dana chu hitia hi conclusion kana sema hi Telugu ho Tamil ho Malayalam ho hi amo hi pau hamla pau literature lang hai na sata advance na hi vena hi iji acho ama hon Bible ho jong hi anale masa no literature na nei masa ro iji acho ama ho aku na hi hungkila sona ai gupta kiti hi mizoten ahin manje aku na hi chu thing ha mi te hon hungkimang e hon jong hin mano dana hi kana kya hi eti chun ai gupto Egypt to hin English pawa EGYPT to ama ho pawa Telugu pawa alum che chu ki kur che chu pa ho che pa ho isu to a hele ama ho an epiha ama ho tang convenience adinga chu ama ho language adinga chu na ama ho le ki pe thaida na chu Egypt to spell a bol vile ai gupto so do hinte Egypt chu a spell thailo ja pronounce thailo ja ai gupto tia he a pronunciation jo chu azuyu hinte ti dana he tana conclude he ale Tamil ho jong hin ai gup thu ateven na iti ho chu ahong hi in ahin la research internet research so kain bola hi le ai gupta kiti ho ya ko na hong kon ham ti chu mudo na kain nei je a chu na ho jong na he nom diu ka ta san je sharing chom cha kain nei hi ale ai gupta kiti hi Greek pawa hung kila do hi ti mai taute Greek pawa hung kila do hi in Greek te hen ai guptu ati vena hi chi ai guptu chu hoyaku na ai guptu hen la do hamitile Hebrew original la chu vena la Misraim akitin he chu Egypt saina ahin ahi ala epizia Greek te ho hen ai guptu hen man hamitile 3rd century BC lai hin Bible hi Hebrew pawa hi ji chun mun choma Jews mi ki the che ho lengam choma ho mun choma hi ho jong hin Bible he sim nom ta ucho pathin thu sim nom mo ahi wang Hebrew pawa sim thei ta lo hi Hebrew pawa sim thei ta lo ji over chu ipi ngai cha tam tel Hebrew pawa chu Greek pawa translate do ngai ta chu hi ya chu meeting lekha thim Jews te nga ko na mi sob sagi wa hi ungkil heng do ta cho ama ho chun hoi ta Hebrew pawa ko na Greek pawa translate hen bol cho ipizia Greek pawa translate na bol hamitile hichulai pha na chu 3rd century BC lai chu Roman te lit lai ta hi na hi Roman te hen vanoi le si nai tha political power very powerful hi lai ta hi in ahin la alang khana am ho chu political power in thanei jing zong le chon la khan ham la paw langa hi Greek te hin dominate a bol wa hi Greek te lung thim chu ipa mi tile history sim hon he di wa hi in Hellenism kiti hi am hon na chi pi hi chu Greek mi ho zo se hi Greek pawa paw sa ding Greek chon sa ding ti hi ama ho ideology chu ana hi na hi hitia hi ji chun arahat ma jingoven Greek te ho hin aha ma paw wa noi le si dominate na bol ji chun Rome te ho jong chun official language a chu
Greek he na mano hi chelai phana chu mizo sen tu lai English man bong wa hi Greek paw he na mano hi ja chu gam chum chuma am hon jong a het thei pe nu le asim thei pe nu aji na thei pe nu chu Greek language Greek paw cha hi na hi ja chu am hon he chi Hebrew paw chu asim thei ta lo ji wa chu Greek paw wa le to hung ngai ta ja chu he chi Greek paw wa hung ki le Bible chu Septuagint hung ki ti chu he chi Septuagint ki ti chu 70 ti na hin LXX Romance pawa chu Roman language chu LXX 70 ti na hi it's chu hong ke bol do ta na hi it's chu hong ke bol do phana chu mi ho hin mun chom choma Hebrew mi ho zong Israel mi ho zong Judah mi ho zong chun he chi Bible thu chu a hin het the ta be na hi ale Greek pawa ku na chu mi dang hon translate a ke bol son the din monen a hong ta na hi chi chu ki jan na hi na ale chewa hin sai do ta chu original la hi Mitzrayim kiti chu Egypt he Mitzrayim chu fortress a hi lo le border sai na hi na fortress total ti na hi na boundary ti na ta bang he he ti he je chun he chu Mitzrayim chu Egypt ki sai na Hebrew pawa chu Mitzrayim an hi in Mitzrayim chu Greek te hon a hin le phan wa Aigupto an ti wa hi ya thim ta wa Mitzrayim chu Egypt ki sai na hi in Hebrew pawa he chu pa chu Egypt Greek te hon a hin le son phan wa chu Aigupto hong ki ti hi he chu Aigupto ki ti pa chu LXX ti Septuagint translation ma chu hong ta so manuscript ma chu ale he chu manuscript pa chu mun chom pau chom ma hong ki le phana te ka banga Telugu ho han lang Malayali ho han lang chule Kannada ho han lang chule Tamil ho hi jong le ama hon a hin le phan wa hi Aigupto anti ta so Telugu te hon chule Tamil te hon Aigupto anti ta so na ale e ho azong literature langa achang kang deu mizo te hon chun Aigupta te han le wa hi ta na hi ja chu a root chu a hong kon do na chu Greek transcript na Greek translation ako na ito mga chu hung pi hi ti pa chu kaga update no hi in boy ding hai po na hi Egypt mangnom hon amana Aigupta mangnom hon amana hi ti pa chu clarify nyaw khat ga po hin tin research bol na chung chu no wa kamu do chi chi hi in nang hon jong na head be o ma hi le sharing nan nei theo he ya chu ke ma jong ka thei kham khama ka hin hilo na hi kan sai pi na hi bo ve sharing ka hin nei bo vin ka ke pa chi ga ke lim khom thei je vin pathin ka thang ba in abani episode na jong ipi thui sai dio ham na belo ana dozing vin lang so le follow nan bol jing divin pakai menen ka hin ti mu be na hi